Sanibonani-ke guys, namhlanje senza ice cream pineapple ngoba yonke indawo la ngena khona Instagram ayibandla kuphithizela lo ice cream. Uyangawe ukuthi ufuna ukusebenzisa liphi fruit. Mina-ke bengithanda pineapple ngoba vele ngiyawuthanda. Kodwa nangelinye ilanga ngizozama ngamanye ama-fruits ngizwe ukuthi wona anjani. Uzothatha pineapple wakho-ke noma yiliphi fruit ozolisebenzisa ulisike phakathi. Ungakhohlwa ukusika lokho okuphakathi ukuze phela uzokwazi ukuthela ucream wakho khona phakathi. Ungakulahli-ke kodwa ukudle phela nkosami ifruit leli ekugcineni. Kahle kahle lo ice cream udinga nje ama-ingredients awuthi kuphela. Ifruit olisebenzisayo no-cream. Bese uthatha ifruit lakho uyalivala kahle nge-cling wrap ukwenzela ukuthi ulifake kahle phela kwi-deep freeze. Mina ngilifake lala ubusuku bonke ngoba bengenza ukuthi liqine kahle yabo. Laphayana-ke selifrizile ususa i-ice lakho leli ngaphezulu usuyathela-ke phakathi u-cream wakho. Ngisebenzisa imfologo-ke ukuze ngikwazi ukuhaya kahle ngoba isipuni bengibona ngazo sizongibambezela. U-cream ungaqala uwuthele kakhulu ngoba wenzela ukuthi ukwazi ukuhaya kahle ungalokhu uchithe emaceleni. Uhayeke bafethu ayibandla iyabandla nansi into ngathi ungazofaka ngazi nesandleni noma i-gloves thizeni. Kodwa-ke kulokhu uhaya kanje mase ushubile lo cream phinde ede omunye uhaye futhi nawo lo cream uyoze ushube kahle kanje kube ngazuthi ice cream lo ojwayele nje wangempela. Ngase-ke ngawufaka-ke esitsheni sami ngiganishe ngomunye pineapple obufakwe ispice. Nabo labo pineapple abafaka ispice ngenze njalo-ke ngaganisha ngayo ngaphezulu ngaphaka kwa ice cream wami. Hayi cha bandla ngifuna ukuqamba amanga ibiyimbi nansi into. Kodwa-ke abanye bajwayele uku-eda ne-condense. Mhlampe nami bengi-ede yona ibizoba ngcono kodwa nje cha bandla ibiyimbi angifuni unikhohlisa. Mhlampe next time ngiyozama ngelinye ifruit inkosi yami mhlampe kolunga angazi kodwa nje hayi ningayizami le.